Apia fa no Talanoaga te mo solo stable down e ona tau no mai leo sui o le Samoa campus ia po le USB le fua fa nga solo Talanoaga i down nei le la o mato va tasiai ia ma Charlotte ia fa pe fo i Raymond nei tau talovatu Charlotte ma Raymond nei tau se ma le lua au le lei lua e veni le nei tau. Good morning malo se fo Maria. Good morning. Welcome everybody to 685. Yeah, 685 to the world. Tapon ia lau. Oh, So sorry. fatul ngā tau ia pa pe fo ile malu si o tatu atu no o lo mai moa pa fonga mai nei te me te au nei Samoa. Ia ma pa anga fo i o lo so se tafa lava lalang. Malo lava si. Ya ngā fo mata me vai ngā e fa. So soani me tongi me se pilio se ngata ngai Samoa le kaua le sikala ngā kaua. Good morning Rima. Ia fatalo fatu lau to fa so alo ni tai au ia fatalo fatu fo ile mai moa ma le falongo mai o pa anga o mo nei ala fasalau ia ta so fai fatalo fa ma le alo fa nga le o le tua Le o lu o le sponsor o lu evi. Ja. Le ai. Ja. Sponsor ma o investier Pacific. Ja, le o la ala foto le mano no le tado te mi te lu sa no foi for sanga le tau o mai tau mai ma fa fonga mai mo le tinu fa mo mo. ia fatai lava so alo ia ma fia lava o te ma wal ma no se ma o mai e The fo door is always open. Door is always open. ia te fai ilo foi ia ma toi fa manatu lava ia nisio mi o tutupu ma me Yeah. foi ole a tutupu i sono tato universite ia o taimine ia ole o toi tu o tu ole a sole fa ngata ina ile Resalanga vai tuanga lua fi fa ilo tu le tu la ngolo tu tu me lava no ela universite mo ila tu o me le ma wala no mo alo tu tatala me lava no mo ila tu lo ofia o tawina le universite yo taimi nei o lo file enrollment fair o le va mat lo ia fo mat o vai ngolo isa vai taimi nei o nei le aso tofi le fa ngata ina le enrollment fair mo sa vai lo tatala lava no mo ila tu mo lo fia hauta wina le university ia mo sa vai mo ila to isala fa ia lo wa no ta o la vale ne o le asumul moli ne mo ila to lo isa vai a o mo polo la vai ia fia lava o mo se va no mo ila to ia sa o atu mo le prestalanga te le lava ila to fa fasili me se lava ila to ia le o mauti no se polo kalame e ono e fia e lo inkalesi ai o lo fa tsana no le lava fa sanga ai matala tala no e fo inisio i tuta o lo fa fasili ai o mo man o fai lava sino to telo ila to o lo wa o fia wa mawale ava noa e fa tala noa ai malama inisio wa lo o faina lava tele o polo kalami lo tatala fo lava noa mo ila tawio mo le MPA wa le safa angata o leven fa angata alo tatala lava ia lava noa mo ila taw lava ile mawale lava noa le ia ai o le taimi le nei ia o lo tatala lava le avanoa mo i latou uma o lo ofia o mai o lo iai lava le pepa talusanga a manisi o documents o lo mana o mia ia o tatala lava le avanoa pe valaau atu foʻi pe a lē maua se avanoa lua tasiona o fitutasi o loo mafai foʻi ona apalai i luga le upega tafailagi matou website pe aua lē maua se avanoa e o atu ai i luga ofisa i alafua. Okay, Charlotte. Ia o le vai asu nei na amatalia e tatu enrollment fair le o ta ua rima. O lo whangasoro fo ia tatu orientation workshop, transition workshops. Ia o ngā lavala nei vai asu o nei lana amatai ia workshops mo upolu. Ia. Au sa vai na amatalia le asu lua. Ia teitu no leo ngā ia workshops ia o nefso soani o wa teimi nei. Mo i lunga o maleu penga te whailangi ia tatu wa online learning. Ia o lo ia tatu o whenga luenga lo o whaia ia tatu patino ina tatu workshop ia. So soani pe wha whea na whailo Moodle. What happens if your password doesn't work o wai teimi. E watu lo awha letter lo iai lo username and password. E la taimi e te alu atu lunga e se se le password. So e anga lava lo su mai taimi nei. We can solve the problem faster now. E le I amatalia la onga la solo do you like. Pe o le e whai ani si la tō e pe
mana tura tu isi le au te fa sanga im ta no fa ma foi te ro isi vai e ta wala vai nga le wai te le lava nisi me le o mafai ona fa ai lu ai le lava fa sanga ai vesili mai ia tam fai foi la e ole officer e tau fa famta tala atili nisi o por kalami o lo fia mamla ma atili ai ngai o la le muro e se le anga le o muro ai power ke mi kawanga kaule anga le muro ke vala tiule sai malo o ai swa nga tau an si le fia le tino fa mo le mo salad ia ole open day ole open day fo ole si fo i avano tau ale mo ila tau lava o lo fia mala mati o le taimile ai toe fa la wai tele ai fo i nisi o pokalami o lo a o tau ina i tono tatu universite tau lava le avano ale o atu i fo i toe fa afsanga e toe fa afsili ai nisi tūlanga i fia mala mati li ai ka fe tonu le para se tatu open day mo upolo ole asusulu lima o augusto ai mo sa Umar Father's Day. Ia ale se lusu tolu mo savai. Okay. Tau lava ne yaso tu tono lau kalena so watu ai Talanoaga ia masi se tu ai foi i ngau tale me lo mato no fo mai ma. Pai na wenga mai ai. O te tono ia ngale open day ona to te tangata ia engaka le gates ala role admin la ku ses. Ale aso le e te tala umaya o science labs matamata I ma moi o coffee everything is open for you. E tala so sesi lava ele na o wa unga tūlanga lua. So sesi lava o lo fia sia tu lea. So it is open for you. Come one, come all. Mana ia masiri de wa o le telefoto open day de a very invitation for le tele wa onga te tala I lewa no mo a onga maululunga I kolisi maululunga e o atua e mai se lewa le vaenga I o ilunga tau sanga whai ta ua lewa noa le whai e le filifilinga sa o loto le ta mai titi a onga o taimi lewa le nei o tau na ilo ai le miti le miti le mawhauwhau I ai po le ngaluenga o le mawhauwhau ai mo lumana le whai whatoa whai lo ia fo mai taimi lewa le nei full time Facebook ka fe ka ise ko sua pega ora fe como so lea ia mana ia maloa fa tai o le wa watu ia isi va en ta o sale do isi va en ta o no si de fia le tino ia ole fa manatu lava ia ole o te tala te le tala ole wa extend le to deadline ia mo ile aso lua fa you like okay o te taitonu to atele o tangata o lo ofia talo sanga tu lava e awai atu tatu university ia ai o le pisi lava ia lela wa falongo atu ia lau university ia lela o tala lava no so atu there is no registration fee or enrollment fee to su atu lava ia ma pepa fa maonia ia o lo passport photo etasi o lo birth certificate po lo pepa fa now po lo biodata page o lo tus for lau ia mo transcript I have a bit of tangata whainga luenga, su watu malo CV, and a letter from your employer, o le tusi mai lo whare whainga luenga. Ia me o mai e whaatino ina ai, ia lo le stala mo nei, vai tu uwanga wa, o le a amatalia. Kiri angi mea. Kia le singa mo le skala le paloka. O mea mana o mia ia e telefo isi le stala ma o nanga e pe o vaenga ia mana o mia. Sa o le lava vaenga ia. Mana ia o se lua whamtalanga I le scholarship. Wa o le ae, iei awa noa scholarship au te lore te leo isi awa noa e mai se atau whatoanga e reo whaonga ine taru tangata. Au tātou nei iei le awa noa. O le toi whamanatu atu fo I lava I scholarship o loo maua I lau universite I o loo whaina I le lua se fulu scholarship mo le bachelor agriculture lava ta o nei awa noa ono whaamama avenga mo I la tau lava mai se lava I la tau o loo fia tau ina I lea fo I polo kalami o loo iai fo I nisi o le kisuna o le si scholarship le o lo tu mai le vaenga lea e lima lava ia awa noi o tu mai mo so spokalame lava le o lo faina ai le
lea foi scholarship ai fatu atatala ono le tausanga nei lo o mona whaongaina le 5 vanua lea toi tatala le tausanga fo le amatanga le tausanga le si 5 ia scholarship mo ila tau o lo ofia au tauina i le universite ia foi ia isi vanua foi ia mo le tau pili a onga lava ia o lo o tatala ina i la university o le installment plan e whaino whaatatala noa ai ia ni vaenga tutongi 5 ino tongi lava lea o isi o le si vaenga o le tutoi o le pili tatala tua lea vanoa isu e sa ili ai ia le pili e toi wha umai ia le pili a onga o le si o le bursary scheme o le si scholarship lea o lo wha au mai le lau university e 5 e tutongi 5% e tutongi e le aonga le usapi ia o le si 5 e tutongi e tamaititi aonga po le matua le tutongi ina le pili al whanau a pe o le matua lava le tutongi ina ia pili aonga le whanau ora la tele ala vano sa le ia o te ton o lo whamawhai o lo installment agreements awa ale tongi ina lau pili aonga e una limited law access your access gets taken away ia fatua popole i lola i or whanau le taimina I will live anta ona whasua i mātua the options that we have o lo o iai lava lo tala lava le ava noa mo afoi mo se sua tuai le ofisa patata no so pole ase a wale so soania tuai la university ia oi ia o le mea la le installment agreements is very useful awa it'll give you access before exams pau lava ia mai ona tongi lo pilia onga ai le I amatalia suenga so your access is still there but you just need to pay off your fee awa ale before exam awa ale fatu molo installment agreements your access will be taken away which is why I really is why tele lava vano but installment agreements is the one I wanted to talk most about awa ole nga ia ole nga ia itatu fa now there it's there for you it's for your benefit Mano, io me monia io le to telefo io alum farna uma tunu es el pacifica le ha to win it to nortato university so they love it's a very cultural it's like so many cultures at once cultural diversity ora nga ia wai faso mai foi ia cultures alia tunu malea tunu we're all inclusive ora nga ia if so swani foi ia tato ia malama foi si foi tunu o tato pacifica maro si vai ngane mano paul taro ne tao ia o le toi famanatu lava o le aso luas fulua le amatali ai le vaituanga lona lua o le aso luas fulfa le o toi tu e whaangatai e tato ristalanga mo le vaituanga lua ia e mo I lātou lava I salawhai ia whaangatatau le wanoa e se suani ai il mātou senta I salolonga o loo iai ia o ngā se koe whamanga o ngā whea tonu salolonga il senta tato university ia le vaenga tonu le il public library a le tato library LTA le tato senta le waka kere koe aru sawa ka walu solo kama na leo manino le ia le lei fa tai taro toi fero I tai au toi felo ai foi tai au toi fa manatu a tili ni so vaenga tau I o mona fa ai lo atu tatu atu no nga sui mai foi la e o model tai au manuia lo aso rima ma sala tatu fero I tai au fa tai fa tasi mai taro proklame nei tai au fa tai lava Ole na ua whafonga mai mo mai le tino ia rima ma shala te mai le vaenga o le Samoa campus po le USB le fua ia I le taro proklame toi whaamanatu ai ia le aso le restala mo le vai tuanga lona lua taro se atu niso whawhianga toi whaasala wai le proklame le 6 morning show